Sofia. Iya tante. Halo anak titip. Halo Bella. Awas gak. Dan mikirin abis kayak nih kayak artis. Burungnya gadis sing manis kayak kita bersih. Oh bohong. Iyalah. Anak-anak kuningan. Anak-anak kuningan. Pakai mobil sedan kayak artis gede. Kupingnya tindik antingan oh kayak wong edan. Gue banget. Ih ngaku ya. Anak-anak kuningan. Yang sebelah mana anak pipi? Oh, ganteng. Sini dong, A. Asik banget dia. Aku komandor. Kamandor. Aduh beli kuat nyawang sampian. Wajah ganteng lan gaul bisa. Anak-anak kuningan. Abatan keker aduh gede pisan. Abang kasih ceger dadi julukan. Sabar wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si ceger dadi julukan. Dan mikirin habis kayak artis. Burungnya gadis sing manis kayak kita persis. Asep Rawansia. NS Audio. Apa Rane? NS. Oh. Nama komandor. Komandor. Burung panas komandore. Nama bos doso. Aku beli kuat nyawa sampean. Adik. Wajah ganteng lan gaul bisa. Nama keluarga besar Asep Ramantio. Bos dosa. Badan keker aduh gede bisa. Rata Feeling. Pantas bos dosa jadi rebutan. Rebutan uang edan. Sawang wadon kuat yang sampean. Memang si ceger dadi